iyi si dutuye niko amategeko ya Kiyisilamu abiteganya yuko Umuisilamu agomba gushyingurwa bitarenze amasaha 28 apfuye. Niko byagenze kuri Osama bin Laden. Ni ukuvuga ngo yamaze kwicwa, yiciwe muri Pakistan, ajyanwa muri Afghanistan. Bakora ibizamini byose bijyanye n'amaraso, basanga ADN z'uwapfuye n'iza Osama bin Laden birahura cyane. Bamaze kwemeza yuko uwishwe hari Osama bin Laden, indege y'Abanyamerika yazamutse mu kirere ifite umurambo wa Osama bin Laden. Wari wamaze gukorerwa imihango yose yo gushyingurwa nk'uko amategeko ya Kiyisilamu abiteganya. Indege y'Abanyamerika yahise irekurira umurambo wa Osama bin Laden mu nyanja. Amateka ya Osama bin Laden aba arapfundikiwe. Mwiriwe, uyu mugoroba nabwira abaturage ba Amerika ndetse n'isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze igikorwa cya gisirikare cyahitanye bin Laden, umuyobozi wa Al-Qaeda. Ni ibintu bisanzwe kandi turabizi twese yuko Abanyamerika bakora operasiyo yihuse mu gihe gito cyane. Iminota 8 gusa yari hagije ngo Osama bin Laden abamaze kwicwa, ndetse kandi iminota isatira 30 yari hagije ngo abakomando karundura ba Amerika babe bamaze kuva aho biciye Osama bin Laden, kandi bahasize ibimenyetso bihamya yuko yishwe n'Abanyamerika. Ni operasiyo yiswe Neptune Spear yasize igihangaje Osama bin Laden ari umurambo. Yabaye mu masaha ya mu gitondo cya kare muri Pakistani, ariko kandi hari mu masaha y'umugoroba mu burengerazuba bw'isi yose. Ni ku tariki ya 2 z'ukwezi kwa 5 2011 muri Pakistan mu gace kitwa Abbottabad. Ni igikorwa cyabaye iminota 8 gusa, ariko gikurikirwa n'indi minota yo gusiga ibimenyetso 30, byose bisatira iminota 38 gusa. Ikipe y'abakomando kabuhariwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bimanukiye ngo bahangane n'iki kihebe karundura, umuyobozi w'umutwe wa Al-Qaeda. Operasiyo yabereye iwe mu rugo muri Pakistani. Nubwo iyi operasiyo yabaye igihe gito cyane, abayiteguye byabatwaye imyaka. Ni ukuvuga ngo kwica cyangwa se gufata bin Laden byari byarageragejwe inshuro nyinshi cyane, ariko birananirana. Yashakishijwe uruhindu koko, ariko kandi biza kuba gaterera nzamba kamwe kanyina wa nzamba. Ni umugabo Amerika yashinjaga ibikorwa by'iterabwoba birimo ibyo ku itariki ya 11 Nzeri 2007 byagabwe ku miturirwa y'Abanyamerika muri Hot Trade Center. Ibi byasabye ko Amerika yicaza abahanga mu bijyanye n'ubutasi ndetse no gutegura abakomando kabuhariwe ku nshuro ya 11. Umuyobozi wa Al-Qaeda asigara aryamishijwe ukuboko kw'abagabo. Ushobora kwibaza ngo iyi operasiyo yagenze ite rero? Icyo ngicyo nanjye nicyo kinyicaje ahangaha ngo mbikubwire byose. Amakuru yose yibanze yaho Osama bin Laden yaraherereye yatanzwe n'imfungwa yari fungiwe muri gereza ya Guantanamo yitwa Mohammed Al-Qahtani, umunya Arabia Saudite wafashwe mu rugamba rwa Tohaboa. Iyi Tohaboa ni urugamba rwabaye mu 2001. Ni mu ntara ya Nagar muri Afghanistan, hagati y'abatalibani n'ingabo za OTAN zirangajwe imbere n'Abanyamerika. Amakuru Mohammed Al-Qahtani yatanze rero niyo CIA yubakiyeho iyi operasiyo ya Neptune Spear, operasiyo karundura simusiga kuri Osama bin Laden. Gutegura iyi operasiyo ahanini byakuruwe na Osama bin Laden ubwe, kuko yari amaze kwigamba ibitero byo kwa 11 Nzeri 2001. Uyu Mohammed Al-Qahtani niwe wabaye umuranga w'icyerekezo cyaho icyamamare bin Laden aherereye n'uburyo yagerwaho, kuko nawe yari umwe mu bagabye ibitero byo kwa 11 Nzeri 2001. Birumvikana rero yarazi amakuru yuzuye yaho umuyobozi we muri Al-Qaeda Osama bin Laden aherereye. Nyuma y'iminsi isaga 30 uyu Mohammed Al-Qahtani ahatwa ibibazo, yaje kuva kwizima maze arerura avuga umugabo witwa Abu Ahmed Al-Kuwaiti, ahita atangaza ko yari intumwa ya Osama bin Laden. Kurundi ruhande kandi Indi Khaled Sheikh Mohammed wari ukuriye iterabwoba nawe yunze mu rya Mohammed Al-Qahtani, maze avuga ko uyu Abu Ahmed Kuwaiti
ko ari we ntumwa ya mbere ya Osama bin Laden. Wari ukuriye ubutasi bwa Al-Qaeda nawe yahaswe ibibazo maze yunga mu rya bagenzi be ati Abu Ahmed al-Kuwaiti niwe ntumwa ya hafi ya Osama bin Laden. Ni mu mushake azi neza aho Osama bin Laden aherereye. Aya makuru y'inyabutatu yahise abingenzi cyane ku butasi bw'abanyamerika, maze uruhindu rwo gushakisha bukware Osama bin Laden bumanura abakomando muri Pakistani. Nyuma gato yo mu mwaka w'1998 Osama bin Laden yigeze kuvugira kuri telefone, maze intasi za Amerika zihuza inzira z'icyogajuru zimenya aho aherereye. Abasirikare ba Amerika bamwoherezaho misile iramuhusha. Kuva ubwo Osama bin Laden yahise ahagarika gukoresha telefone igendanwa irindi koranabuhanga iryo ari ryo ryose, kuko byari byoroshye cyane ko abanyamerika bahita bamubona bakamugwa gitumo bakamwivuna. Byatumye bin Laden atoranya intumwa yahaga ubutumwa bwose ikabugeza aho Osama ashaka ko bugera. Iyi ntumwa ya Osama bin Laden ubutasi bwa Amerika bwaje kuyivumbura mu mwaka w'2007. Byafashe imyaka 3 gusa bagenzura iyi ntumwa ya bin Laden, kugeza ubwo mu mwaka w'2010 ibiro by'ubutasi bw'abanyamerika byatangaje ko amakuru ahererekanywa n'iyi ntumwa afitanye isano rya hafi n'inyubako iri muri Pakistani. Iyi nyubako ubu butasi bwavugaga yari inyubako yari irinzwe cyane ku buryo Amerika itagombaga guhita yishora kuri iyo nyubako uko iyishakiye. Byatumye mu kwezi kwa 8 ku mwaka w'2010 wari ukuriye urwego rw'iperereza muri Pakistani yegereye ambasade y'abanyamerika muri Pakistan asaba ingurane ya miliyoni 25 zari zarashiriweho umuntu wese uzatanga amakuru yaho Osama bin Laden aherereye. Uyu muyobozi w'iperereza muri Pakistan yabwiye ambasade wa Amerika ati ubutasi bwa Pakistani bwonyine nibwo buzi aho Osama bin Laden aherereye. Uyu muyobozi w'urwego rw'iperereza muri Pakistani yakomeje avuga ko ubutasi bwamushize ahantu hameze nko mu rugo rw'umuntu usanzwe, ariko kandi hagati y'ibiro by'ubutasi ndetse n'ikigo cya gisirikare. Aho hantu akaba hafungishijwe ijisho. Aya makuru nubwo yasaga nkaho ari ukuri, Amerika yanze guhita ibyemera, maze ikoresha imashini yitwa polygraph ivumbura ko umuntu abeshya. Iyi mashini yaje kwemeza ko ibyo uyu mutasi mukuru wo muri Pakistani avuze byose ari ukuri. Imikorere y'iyi mashini nzayigarukaho mu bindi biganiro by'umwihariko. Ako kanya iperereza ryahise ritangira kuri ayo makuru umukuru w'ubutasi bwa Pakistani yari atanze. Yari yibereye iwe mu rugo arwaye, kandi yari afite ubufasha bw'amafaranga bwaturukaga muri Arabia Saudite. Ni mu gihe kubijyanye n'umutekano we yafashwaga cyane na Pakistani. Imbarutso yo gufata bin Laden ni koriye zavaga cyangwa se zikoherezwa aho Osama bin Laden yari atuye i Abbottabad. Uti byagenze bite rero? Reka nkubwire. Nyuma yo kubona nta bisobanuro bihagije kuri koriye zavaga i Abbottabad aho Osama bin Laden yari atuye, ndetse n'izajyaga i Abbottabad aho yari atuye nanone, abari batuye muri aka gace bose batangiye gukekwa. Bituma abatuye muri aka gace bose batangira kubarurwa, ndetse n'imyirondoro yabo iragenzurwa cyane. CIA y'abanyamerika yasanze mu batuye muri aka gace harimo abantu badafite imyirondoro yuzuye, abandi bafite imyirondoro y'igice, abandi bafite ibyangombwa bihimbano, ndetse hari n'abadafite imyirondoro namba. Ibi byatumye abanyamerika bavuga ko uru ruvangitiranye rw'imyirondoro ijimije y'abatuye muri aka gace, ndetse no kuba hanini hatuwe n'abasirikare b'amapeti yo hejuru, byateye Amerika gukeka ko abahatuye bose bashaka guhishira umuntu runaka ukomeye cyane, by'umwihariko ukingiwe ikibaba na leta. Ku ikubitiro yanzu ya bin Laden twavuze haruguru yahise ijya ku rutonde rw'inzu zikekwa Osama bin Laden yaba abarizwamo. Muri icyo gihe CIA y'abanyamerika yemeje ko bishoboka ko bin Laden n'umugore we n'abana be baba batuye muri aka gace hamwe n'abarinzi be batagira ingano. CIA y'abanyamerika yemeje ko Osama yaba aherereye muri iyo nyubako y'amagorofa 3 ndetse yubatswe mu mwaka w'2004. Yari
iri ku iherezo ry'umuhanda wa kaburimbo, kandi iyo nzu mu 2001 ntiyagaragaraga muri ako gace, ariko kandi mu 2005 yagaragaye mu mafoto yafashwe n'ibyogajuru. Byose byabonwaga na CIA ku ikarita ya Google Map. Iyi nyubako y'icyamamare Bin Laden iri mu kilometero 1 na metero 300 mu majyepfo ashira uburengerazuba bw'ikigo cy'ishuri cya gisirikare rya Pakistani. Ni inyubako ikikijwe n'urukuta rurerure rwa beto ndetse n'ibyuma, rufite amarembo 2 yinjirirwamo, ariko kandi arinzwe cyane. Ku igorofa rya gatatu hariho urundi rukuta rw'ubwirinzi bwa metero 2 n'ibice 5 cyangwa se metero 2 n'igice. Uru rukuta rwari ruhagije ngo ruhishe Osama Bin Laden. Kari akazi gakomeye cyane ku butasi bw'abanyamerika, kandi gasaba ubwitonzi buzira ikosa na rimwe. Operation Neptune Spear yo kumuhiga yahise itangira. Gahunda yo gufata Bin Laden yari yo kumufata ari muzima cyangwa se bakamwica, ariko kumufata mu maboko ari muzima ubanza byo bitari gushoboka, kuko yari akikijwe n'abarinzi b'abakomando bakomeye, hiyongeyeho uburinzi bwa leta ya Pakistani yamukingiraga ikibaba muri icyo gihe. Birumvikana bari kurwana kakahava. Amerika yahise yitabaza inzego zikomeye zo muri Amerika zifite aho zihuriye n'igisirikare, ndetse hashyirwaho n'amafaranga atubutse. Ku ikubitiro hitabajwe National Security Agents ndetse na National Geospatial Intelligence Agents, Office of National Intelligence na USA Defense Department. Aba bose binjiye mu iperereza ryo kumenya byimbitse iby'inyubako ya Osama Bin Laden. SEAL Team 6 ni itsinda ry'abakomando b'indobanure bashinzwe guhashya iterabwoba. Bari baramenyerewe mu koherezwa muri operasiyo zikomeye kurusha izindi bo mu mutwe wa Joint Special Operation Command, barazwi cyane muri Amerika. Ni abakomando bakora akazi gakeya ariko kandi k'ingenzi kurusha kandi kuri Amerika. Bahawe imyitozo ikomeye cyane yikubye inshuro 3 iyo bari basanzwe bahabwa mbere ya misiyo iyo ari yo yose. Iyi myitozo ikomeye cyane bayihawe batazi ahantu bagiye koherezwa. Gusa ukurikije uko bahabwaga imyitozo, ubwabo bemezaga yuko bagiye guhangana n'ikihebe karahabutaka cyatitije isi muri rusange mu bijyanye n'iterabwoba. Iri tsinda rero rya SEAL Team 6 niryo ryahawe misiyo simusiga yo guhitana icyamamare Osama Bin Laden. Bahawe indege 2 zo mu bwoko bwa kajugujugu Black Hawk zidahinda kandi ntizisohore umwotsi. Abakomando 29 ndetse n'imbwa y'intambara ya Belgian Mariniers yari yahawe akazina ka Cairo buriye indege. Iyi mbwa yari yahawe akazina ka Cairo yari yahawe misiyo yo kwerekana umuntu wese wagerageza gucika, ndetse kandi yagombaga kuburira abakomando b'abanyamerika igihe ingabo za Pakistan zaba zibatatse zivuye mu birindiro byazo. Indege zakurikiraga amashusho atangwa na radar zerekeza muri Afghanistan ku birindiro by'ingabo za Amerika. Bahabwa amabwiriza y'ibanze, bategereza n'amabwiriza ya Perezida wa Amerika. Aba bakomando nakubwiye bari barakoreye imyitozo mu nyubako yubatswe neza nk'iyo Osama Bin Laden yaratuyemo. Ni inyubako yari yarubatswe n'igisirikare cy'abanyamerika. Iyo nyubako yari irimo ibikoresho byo mu rugo biteretse nk'aho ibya Osama Bin Laden byari biteretse. Abakomando bahawe amabwiriza na Perezida wa Amerika Barack Obama wariho icyo gihe ku ya 29 z'ukwezi kwa 4 mu 2011 ngo nibatangire operasiyo yo guhiga Bin Laden. Ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 5 abakomando bahagurutse muri Afghanistan bakoresheje izindi ndege nabwo za kajugujugu, maze berekeza i Abbottabad muri Pakistani mu gace Osama Bin Laden atuyemo. Ubwo izi ndege ziteguraga kugwa, imwe yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya, ariko ntihagira umukomando n'umwe uyikomerekeramo. Mu gicuku cyo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 5 aba bakomando b'intoranywa bari bamaze kugera mu nyubako ya Osama Bin Laden, aho indege yagombaga kugwa
ku gisenge cy'iyi nzu ya Osama bin Laden yaguye mu mbuga kuko indi yari yamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Abakomando bahise bica ipata ry'urugi rw'inzu binjiramo imbere. Bari kuzamuka ku igorofa rya mbere bahuye n'umuhungu wa Osama bin Laden witwa Khalid. Agerageza kubarwanya nabo bahita bamunyuzamo urusasu apfira aho ngaho. Bahise bakomeza kuzamuka mu igorofa rya gatatu ryabagamo icyumba cya Osama bin Laden. Bamaze kugera muri iryo gorofa rya gatatu ryabagamo icyumba cya Osama bin Laden, James Robert O'Neill, umukomando wari uyoboye iyi operation anariwe wahitanye Osama bin Laden, yabwiye ikinyamakuru The Independent ati nahindukiye iburyo ndeba mu cyumba cya bin Laden wari uhagaze mu mpera z'uburiri hafi y'umuryango. Umugabo wari muremure kandi unanutse kuruta uko ngewe ubwanjye nabitekerezaga. Wari usigaye ufite ubwanwa bugufiya n'umusatsi muremure. Imbere ye hari umugore we amufashe ku rutugu. Nahise mbanguka cyane mu gihe kitageze ku isegonda. Nashyize igipimo hejuru y'urutugu rw'iburyo rw'umugore we, ndekura amasasu abiri yihuse mu mutwe wa bin Laden, nawe ako kanya agwa hasi. James O'Neill warashe bin Laden yahise asa n'utaye ubwenge kugeza ubwo umukomando mugenzi we yaje akamubwira ati wishe Osama bin Laden. Ibyo byose byabaye mu ibanga rikomeye, nta muntu n'umwe wari uzi ibiri kuba keretse Perezida Obama ndetse n'abandi bari imbere muri White House barebaga kuri screen uko iyi operation irimo kugenda. Icyo gihe Obama yahise amenyesha abatuye isi ko Amerika yakoze igikorwa cya gisirikare cyahitanye umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda Osama bin Laden, akaba n'ikihebe karundura cyahitanye inzirakarengane amagana. Iyi operation yari yagenewe iminota 40 gusa, ntago yarindiye ko iyi minota yose irangira kuko mu minota 38 yari imaze gusozwa, maze umurambo n'ibyuma byose by'ikoranabuhanga n'inyandiko zose byari mu cyumba cya bin Laden bifatwa n'abasirikare b'Abanyamerika. Ku munota wa 45 operation itangiye, indege z'abatabaji zaraje maze abakomando burira indege na yambwa nababwiye ndetse n'umurambo nibyo bakuye mu cyumba cya Osama. Abakomando b'Abanyamerika ubwabo ya ndege yari yahiye bahise bongera kuyitwika ubwabo ngo ishye ikongoke hatazagira umuntu n'umwe wongera kuyigana cyangwa se akigana ikoranabuhanga ryabaga muri iyo ndege. Abakomando b'Abanyamerika bahise bafata umurambo bawujyana muri Afghanistan, urapimwa neza basanga ADN zihura neza niza Osama bin Laden, byemezwa ko ari we wishwe. Nk'uko amategeko ya Kiyisilamu abigena, umurambo wakorewe imihango yose yo kuwushyingura, maze mbere y'amasaha 28 yishwe abakomando bawurirana indege, maze bageze mu kirere barikurira umurambo wa Osama bin Laden mu nyanja. Kuva uwo munsi amateka ya Osama bin Laden aba arapfundikiwe. Osama bin Laden abenshi bamushimira ibikorwa byiza yagiye abagezaho, cyane cyane nko gufasha abapfakazi n'abatishoboye ndetse no kurindira umutekano abakene, kwita ku bana bo ku mihanda, ndetse hari n'amareta menshi yafashije kujya ku butegetsi. Gusa kandi hari abamushinja kuba umugome wateje umutekano muke akica abantu. Kuvuga kuri bin Laden Osama biterwa n'uruhande wowe ubwawe wafashe. Nitwa Shalom niyo muvunyi, gushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Nkwibutse gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ikurinde.